Fi Dich Moviesen Mo an dësem Joer waren de Kannnech an Utopolis 12 fir se Slave kucken. Mën de vun profitéiert po Afrikaner Di haier Lëtzebusch vun ze interviewen. Here's Johnny. Kill the Batman. My name is Optimus Prime. Get that out of my face. It's not in your face, it's in my hand. Get what's in your hand out of my face. This is Sparta! Must have the precious. I want to ask you what part of the country you come from. I originate from Canada. I guess where that is. Oh, I know where Canada is. I've been there myself. Well, travel for a slave. 12 Years a Slave basiert op der Richtergeschicht vum Solomon ab, e freie schwarze Mann, den 1941, also zur Höchstzeit vun der Sklaverei, en ugesinne Violinist an Nordamerika war. Eng Stars gët vun eng Sklavenhandler entfëuert, fir an déwe Süden vun USA deportéiert ze ginn, wo en op de Falder mist als Sklav schaffen. My name is Solomon North. I'm a free man. And you have no right whatsoever to detain me. You're no free man. You're nothing but a Georgia runaway. Das e Film vum Steve McQueen, de Solomon gët gespielt vum Chiwetel Ejiofor, an aner Akteure sinn zum Beispiel de Michael Fassbender oder de Brad Pitt. 12 Years a Slave kont bei de Golden Globes de Preis fir de beste Film fir sech entschäden, an noch bei den Oscars ass hin de grösse Favorit. Duch Filmer wie 12 Years a Slave kann dës schwaars Kapitel vun USA mi genau ugeschnitte ginn, kann zu eng serieuen Thema an de Medien aber d Leiit ginn. Tabthematik an dësen Film as Sklaverei, wat ëmmer nach e ganz prekäre Sujet an Amerika ass. That's scripture. The condition of your laborers, it's all wrong. They're my property. You say that with pride. I say it as fact. Speak! Man does how he pleases with his property. You come here. I say come here! Days ago, I was with my family in my home. Now you tell me all is lost. If you want to survive, do and say as little as possible. Well, I don't want to survive. I want to live. De Film war vun de Bilder a vun der Kamerafäierung hier ganz stark, an d'Atrocitéit vun der Sklaverei ass wirklichg authentisch durchgestalt gin. Dat deintech wat mech gestéiert huet, ass dats de Steve McQueen bësse viel drop raus war, den Zuschauer ze schockéieren. Allem an allem war awer gute Film. Wieviel gist du ginn? Eng 8? Ja, eng 8. Ech hun de Film iwwer driwe gut fand. Le film m'a profondément choqué. Ce film m'a tellement ému. Actuellement, là, j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure parce que c'est basé d'une histoire vraie. Donc, c'est un film qui plus, je peux pas dire plus, parce que c'est un film qui m'a fait un mal de ventre pendant tout le film. Das mega Changement, wirklich. Wie se freier behandelt gesinn, wie se geschlo gesinn an Lo. Lu si mé am Fong Di rondëm ginn an Mekanner an Schwarzer Weiß, mais c'est gut an. Et comme ça vient de mes ancêtres qui ont su faire ça, ça m'a traumatisé. Et je me sentais concerné en fait, sans que je sois vraiment concerné, mais on aurait dit que j'avais vu mes ancêtres en train de se faire mutiler et tout. C'est un film sur un sujet que ce n'est pas assez abordé. On ne parle pas assez de ce thème et ce film, c'est vraiment quelque chose qui met ça en évidence. Et ça peut aussi, ce film peut être aussi un rappel à tout le monde que même au XXIe siècle, ce genre d'injustice est toujours en cours partout dans le monde, qui existe encore. Et il faut faire tout pour que ça cesse. I will survive! I will not fall into despair! I will keep myself hardy till freedom is opportune! I was a free man. I'm not a slave. Here's Johnny. Kill the Batman. My name is Optimus Prime. Get
Get that out of my face. It's not in your face, it's in my hand. Get what's in your hand out of my face. This is Sparta! Must have the pressure.